Poštovani gledaoci, dobro jutro, nastavljamo s jutarnjim programom. Dobro jutro i nastavimo ga sa pričom o rukometu. Svi poštovaci koji ga vole danas, odnosno ovog vikenda, pravo u Zrenjaninu gde je praznik rukometa. Juče su na Gradskom trgu bile rukometne legende, predvođene Cecom Kitić, a najprecizniji Zrenjaninac u izvođenju sedmeraca dobio je nagradu. I danas će u tom gradu karte za svetsko prvenstvo rukometašica biti jeftinije za 20%. Još malo ostalo do početka rukometne fešte u Srbiji. Ovo su slike koje nas podsjećaju da za 26 dana počinje najveća sportska manifestacija u Srbiji ove godine, svetsko prvenstvo za rukometašice. Od 19. novembra počinje završni deo priprema naših rukometašica, koje trenutno igraju širom Evrope. To su one slatke muke. Naravno da razmišljamo, mislim čak da smo sve totalno orijentisani na taj decembar, jer svesni smo da imamo privilegiju, da su generacije unazad nisu imale tu šansu koju imamo sada, 2 prvenstva za redom u našoj zemlji i pokušat ćemo zaista da napravimo jedno veliko iznenađenje, jedan lep rezultat, obradovati Srbiju, obradovati sam nas. Dok su ovih dana u beogradskim halama Pionir i Kombank Arena igrali košarkaši ili su se održavali veliki koncerti, Zrenjanin i Niš su pripremali hale za prvenstvo. U sportskoj hali Kristalna dvorana u Zrenjaninu bili su predstavnici Ministarstva omladine i sporta i Rukometnog saveza Srbije. U gradu na Begeju će igrati 6 reprezentacija u preliminarnoj grupi C: Norveška, Angola, Argentina, Poljska, Španija i Paragvaj. Reprezentativke i stručni štabovi iz ove grupe biće smeštene u gradu i okolini. Ne očekujem neke prevelike probleme, dakle to je sve, što kažu, uhodano i samo umjesto vrsta naravno je Zrenjanin kao nova dvorana, Kristalna dvorana, i objekti će biti spremni naravno za takmičenje. Dakle to je u prvom krugu, kad je grupna faza u pitanju, Beogradski Pionir, od osmine finala Beogradska Arena, u Nišu naravno u hali Čair igra naša reprezentacija Srbije, i u Zrenjaninu u Novom Sadu. I u Nišu se pripremaju za rukometnu smotru. Završava se popravka parketa. Kada su početkom leta teren i pomoćne prostorije u hali Čair potpuno poplavljene, mnogi su se s pravom pitali da li će Niš moći da ugosti najbolje svetske rukometašice raspoređene u grupu B. 5 meseci kasnije sve je spremno. Završeno je hoblovanje i lakiranje parketa i obeležen teren. Do početka prvenstva ostalo je sređivanje telekomunikacionih i internet veza. Znam da su projavile priče da mi nećemo stići da uradimo ovaj posao i da će samo tarafleks da se stavi preko ovoga. Pošto ste videli, parket je saniran maksimalno korektno i dolaze ekipa iz Beograda koja će da stavi totalno novi tarafleks. Znači, bukvalno iz početka sve stavimo. Kažem, sa onim iskustvom koje imamo, verovatno će biti najbolji u Nišu, zato što je tu i gosti reprezentacija Srbije. Za inostrane televizije u hali Čair biće montirana 2 velika studija. Ovaj put u Nišu će biti najviše domaćih novinara, jer tu igra reprezentacija Srbije. Lakše je, znate sami, dobiti pohvale od Evrope nego od sopstvenih ljudi, a mislim da će sada biti zaista prava najezda i srpskih novinara, to je ono što se strogo tiče mog dela posla, i da će zaista hala biti prepuna srpskih navijača. U prvoj fazi takmičenja u Nišu će biti odigrano 15 utakmica. Pored domaćina Srbije, u grupi su i Danska, Brazil, Kina, Japan i Alžir. Sve veće interesovanje navijača. Mađari i ove godine žele medalju. Najavljen je dolazak organizovanih grupa u Novi Sad, posebno za utakmice Rumunija, Mađarska i Mađarska-Nemačka. U Zrenjaninu je prodata četvrtina hale, najorganizovaniji su Norvežani. Oni su čak obezbedili i 250 karata za četvrtfinale u Beogradu. Prodaju se karte i za finalni vikend i opet su najaktivniji mađarski navijači, do sada su obezbedili 650 karata. Naravno da će najveću podršku imati rukometašice Srbije, prvo u Nišu, posle u Beogradu.